Улзы отаһың, сайыл оралык. Амырсен күндітімане радио шағынақшат. Сайыл оралык улзы отаһыңғын жолғадымны, бурят улсы сайылы ямыны. Сәет Тагаева сайылма байыртуымна, бурят ФМ радиоға студияда Элшар Боғатбайна сәмбіна. Сәмбіна. Хүндітті сайылма байыртуымна, маны радио шағынақшат мұтшывайны, бурят улсы сайылы ямыңғышымны, ямыр ажылхыны бұғыды, іні бұхы музейнуд, театрнуд, номы саңгуд, сайылы байшынгуд, іні хорылсылы колледжнуд, бурят улыстымны болжывайға фестивальну, дузысхылынгуд, тоғылылты, надынуд, идни хол болты, бурят улсы сайылы ямыны дымжылгер, бурят улсы сайылы ямыны ажылшыдығы елда, тірі учреждение имхи зұрғану дыңлы, іні бұхы ехажылы еху, я болжывайны хэм. Тегет іні мұны тантыя олзат вайхыда, Ханхаң хилхие мытну геп тегет нин турун юнхаң хил елдайны хулшин ташына горвун жыл дурвун жыл балха байна тена жылдар Горо хахат болот бен. Инехин ина хулшин дурвун жыл сога елда. Нилет екі юнгыш хиле барилгынут болна. Екі мунгынут, дальневосточно, федерально, екі олым программа нутга елда. Ина дейрге елда Россия горумная Хоре ғошын жылсо екі тема барилғынуд болдық көйтлі гінті хирен мұты едімне мұңгын кәші бұл жыл байқы екі тома барилғынуд бол жыл байны сойлай байшынгыд зағы барилғы юм бол жыл байн тет ғансықын әнәйхін мұны хорин егін онда бол жыл байн юмын тұқы юм болны хиді екі мұңгын ерініп тірне көрші өйтті. Ой, манды хонин олың ажылыны екі ғансыдыр барилғы зақылығы бұшы Тиренhe ишиле хада. Тэгед жил буре на арва юхун анахо ишиледле нятандыш yorзандыш жил буре где-то 9 миллион Россиян гурны федеральный бюджетго мунгын ирне. Мане бурят улысты ины ганса сойылдымны орны. Арва юхун амбалтыр тимы мунгын ирдік кевега, системны тимы угевега, тірі ундығынен нацпроектігіні көптек культуры, арва юхун жылге онхо худылжышлы, тегет бидің тіреро по максимумулары архық жа орылдады көпте, яхыл ажыла яволды көпте, тегет илдивин худоге сойлай байшына захалгада барилгада кинотеатр тейбл живенеп дишинер хотелды живена ухбуде урлай хорголину захакты живена намай сануд модельный библиотеканут бол живена тирмне нигштима ажыл япты көвега сойлай ана ухбуде урлай хорголи нигш захакты көвега типтимы инымны хо совету идыл баригдахын хо шыргын хандыргын байшын годлыбега тим 10 жыл баланкай зарме байшынодын тавин жыл, жарын жыл, душын жыл боланқай, тет шиннут бахал бейім абда. Тет тірімне захажа урдежа байхадарымне ушыл Саша, бышынин ушыл Саша, хошыр жы байха, тірітне бесконечно жылых ему гуда тірі. Дурдук ажыл тет, яхап шта тегед ажылах едлы явагу бдеда. Тегед мұны жыл хағур явапты. Не жиги елда шинер захбарилгын сойлай байшын год. Мұны хилхіпте. Но тет февраль со или январь со, в общем, жилы хилхидерін тірі мұқыршывыры ашажы тірі саған норты тайлахымде. Зоң далаға 5 миллион оржы тірі гойы Центр культурного развития жы тайлда. Тегет тірі федеральный мұңгор арагда, тегет мұқыршывыртымны мұны қошың үзуре сойлай байшын захагды живена. Нядонда хашы хуотыр тайлахымде жақыншы ехіш мұңгын арауыға бақыл сайла байшымны сывыр баладылы, шыны баладылы байжывайны хемді. Тегет мұны жылыны хоринығын жылды онда бидің бақыл олың ажыл жавулжы тихіда бахал где-то 9 миллион орхы іні жыл, корвын жыл подряд 9 миллион орлы оржывыны маны тірі ажылар.
Це іни мунгынут хайшашнова. Но тихдерена бурят олсемне ундыхне библиотекам, но мы самне муну где-то декабрь со негдыха он реконструкцию балжывайна. Тегед но горун жыл подряд тирне захажал вайна бденятонда тир тома их Шины байшинин бадо, а муну жыл уже реконструктор хошим байшин сон реконструкцию балжывайна. Тиру мане болтыда тиру студенты юмбахда оччубайын тирмне шинер хозахак деживайна, тир фае, тир ютехмне в раздевалке юмте тирмне хозахак деживайна. Тет би хайл сойлай сайт балот байхада хошин тир байшин сон арахын бива. Тегет хайл арад байхадырин ажылда. Тегет мне ханхады муну тегет архадырымне тир дейрі горути таж дейрі бараны архады. Аре инде тенде хо илдвин намай сане ажалшат хо юн амарт нэг таз юм тавшид бекшин битэн гайхам ба тэр патологын хо варанер хад народ хо дээрээ нэгэд охон дохож бекшин юнин тэр гэрэн орайнын хохошрын ремонт үний болоо дат хо тэгээд нарны гарад ихэр шарж байхад дэрэн тэр хошин тэр отдел книжных памятников гет хушин тэр адал синте намнодумны хутернарны то дохохдэрена охонто тэр нарын чарх адалрын балкуйм болжвега тэгээд муно тэрмне хо тим юм болой мапта тэгээд муно тэрмне хо захагдах тэд шо дөрвити таж болох би болох тэгээд шинэ нэг этаж барж байна шо дэрхэн нэг шинэ этаж баригдах тэд хэдиш намай самне том болж байгаа хан сорно тэр хоримны местэмне хөрхөө болчдаг л да номод олон болж байна номод шалан хүн шалан тэгээд элдвин ажалымнэш их олон болж байна тэгээд саша хөрө хада эмгодар явхдэрэ тэр энэ жил со 14 энэ үндыхне тусулур сойлыгж сойлы байшнууд захагдаж байна дөрвөн ухивуд урлалай хоргуулнууд ремонт дараад байна тийхдэр нэг эмгэмнэ прибайкалимнэ шо автоклуб авна тэгээд хоёр эмгэмнэ ивэлга орлик хоёр кинозал нэгдэхэн тэгээд закаминд мөнөө их талантай эмэг олон юм орно тэгээд закамин нутагта аяар 5 сая 700 мянгаар виртуальный концертный зал гэж тайлдах. Тэгээд 3 эмэгт закамны хуртага гэж селода нутагта ахад и хоридэг модельны номой сангууд бий болох. Аяар 25 миллионоор. Энэ зарим зон ойлгодоггүй модельны номой сан гэж юм гэж гэж. Тэрмнэ хоошин библиотека номой санда ремонт болно ха. Тэндэмнэ ремонт болно. Тэгээд гоёр тэр шинэ пространство гэнэбди. Тэгээд номой сангын дизайнын их гоё болно. Тэд манай энэ борядуулсан номой сангууд модельны библиотеканууд нэгдэх хоорява тэр лучший дизайн макеты гэж бүхий России собидим болобди. Тэгээд проектный офис тижих бодо. Тэгээд нэгтэй байгаа хада мөнөдөр заигрэдэн нов брянда модельный библиотека тайлдадвена улангуддумны хоёр библиотека тайлдадвена восточный дээр тэр зүүн кварталнууд тэгээд мөнө так хижингд тайлдадвена тэгээд хорид мөнө тайлхад ахад тайлдахын тэгээд усть кяхтады Кяхтинский район Северобайкальск в общем хамты хуйын модельный библиотека болоод гарна энэ жылнуутсо 3 жылсо тийхдэр нэг шадаха орж хараарэгти орой гарахаар биш хонирход гарахаар биш тэгээд тэр библиотекны шо шинэ номнууд ирнэ тэгээд тэр библиотекарнууд ажалшда номой сангай ажалшда шо номын үзүүлнэбди российская библиотека государственная российская библиотека тэр гүрнэ библиотекамны аваш үзүүлнэ хашинга дондоогор хөдөлгөв яах вот эта библиотекнууд нэг ганц юм биш ганц хүн ном биш уже нэг ондор центр притяжения балахан газар
мероприятий ну тегет оринго кинотеатр те зар минут бална тегет интернет орна илдвин оборудование те бална тегет орин каждый номай сан оринго темы тевена оринго тер тет например хижингимне библиотека телда хадере тер хори буряду де туп болот телдена тихидере тер интернет юмунте гархадере хамагына расингурне Расеншкурне беше хамак недилхен тре всемирна паутина да гархадере в общем илдвин электронна юнут сорхадерес электронна база нут сорхадере тре оринго нюртегар орна хори буряду де сойл яха заншыл хайша гешип гже тэгээд хүн совсем анда газарта хогат тэр базару орот ху харжвэх тэр центр краеведения болот тэгээд каждая библиотека оринго тема тэреру яволна например Усть-Кяхта тэр татарская культура яволна тихдере каждая библиотекамне номай самне оринго нюрте оринго яхотте болот орна тихдере но совсем ондо ажылте болот тэгээд тэр интерактивный илдвин наадате ухибудлыхы дуртайм тэр библиотека родномне ород гардыкки ины бухы ажыл япхада но хибуди мане радиодышкылы гилда хунзон дирхидел тэр номончха болог гэдэг шапта тихидин ины шинер сойле ажыл шитне номой санготне же худылжы но хе хунегет номой сангро орхада айтебе хартыр хехин дизайн те залушул татхар интернетте гилда тимнега шинер тигет инемне хобол букуй юмнин миинты мунгугы балныгыпта тынды ерет худылхыды ажылхы тырном юмы харха интернет торха компьютерный класс им тут хобби балан ху миинты оротлы тынды худлы ажлахы ора илдвин электронная библиотека да подписываться волна например Усть-Кяхтару студент нут шире хада хорокшы шире хада уже тэр электронная базарын орот диссертация юмы хунзон бышхыде тэр дипломныш юмы бышы жохугахан айтегуда се элгасте тикде ины жыл орлик хоринск хортгагынып идымна ху модерна номай санготе было ахда ивылгыда кинозал нутнегде тикдин закаменск хотедермне 5 миллион их койс сойле виртуальный концертный зал негдева Саша тэр ганца ундыгне проект сойлыгы жыбышы это комплексное развитие сельских территорий же их хэнг программа би через Минсельхоз ердик тэр мунгынин тэгээд мне хархада тэр их байын хэнг программа тэрерут баха оралсадык бите тед муно закамин нютык закамин эмик тэр мунгур ушо их тэр оринго эмиганга библиотека захаха тэгээд хидин жылы томы ордонте сойлы ордонте их тома тэгээд трен сон тенде захнар мунгурлы захнарлы тэр нэг за ремонтлох гэдэг вега муно одол 50 миллион мунг авжа зада тэр орейин хухх тэгээд автобустэй болгон ушо нэг нэг не так та юте юм баха захалвари положивая над бортега же улусты гором где-то миллионер баха на юмы захживенте баха сойле байшын алын ихыл мунга авживеналда муну жил за камень нютык тегет много худургы же хилхедер наша же хун тайлхы нехы орай байыр болхим шу тегет мы вообще мы мане сайыл тухай хору хада ин жил ихы алын эм байырте байымде ойм байырар. Ины сойлай жыл шытне, ойм байырнудың. Ойм байырнудым на их алың. Тэгээд дашырабдан отбойч, батышабэйн, мұны зон жыл тымдығылыныбде. Ухибуде номай самбайны года детско-юношеская библиотека гыныбде. Тіремне батышабэйн нырыте центрте тупте. Тэгээд тынды ихы урын бышыкшыде хынде дашарабдан отбойчто зарёлжы узысхылың неге химде
тихдере убулдо тигет вайберта моно харны гутта зарминда би хартык вайберта терелгедик илдивин батажабайтай стикер нуди хемде неге зало дизайнер мандыхы жугоһын тин басхын тинде худылдык тигет нятонда Владимир Митипове найын жылда бидин фанфигудай тимсе хемде тиримне юнга хыпыхыдыго тире Далина Бессмертников бышын романинават тед ухвуде бышын тире ухвуде антхын ават мамантёнок фуфыжы ават ухвуд томохунут бидин баха охдун юнгжы бышхып захяхып тегежнеге конкурс хебде тренер ундыгылын тир мамантёнок фуф гешимне Саша Муноиды юмбалжы байнып гыжго ха тиримне на хунзан оржо ухву даржа омшат тэгээд өөрөнгөө тэр версих юм уу да интерпретация өөрөнгөө зохиохон юм ямар Саша продолжение ямар Саша дэмжүүлгтэй гэшиб гэж өөдөн бишиж мандах харуулхан тэгээд олон хүн ханишархаж олон хүн бишэхэн Владимир Митипов не унчагот дэнин хо умшахта тэд Владимир Митипов да хумыдна зарёлжы хэб дитэд хоро хум дитэгэд нятонда тэр коронавирус болоод ягаад тэд өөрийн баха ихэр ягагүй хэмдэ асра вашаагүй хэмдэ тэгээд ихэл тэгээд литературна тэр фестиваль хэхэн биде нядонда тэр декабрьсо тихдере Владимир Митипове камбажапчия доуджа саржыныгы спонсоры алжы зон мянга иржы юм былы гуго хэмдэ тигет множил тима конкурс фанфиков же бидин уже батажабайда зарёж хыхи ханныпти тигет хунзон быштык хунзон тэр романин умшыжы Торикдын хобизаяң тима романин умшыжы Торикдын хобизаяң тэр похищенное счастье гешимны тигет шинер баха өрөнгө юнгш ханныпты өрөнгө версия ягыт жалма аламжы хойр Саша юмбала бреши баха не тигет баха шан юмте бэхго ина шанте бэх фанфигоде тимсемне шан нядонда бидин спонсоры алжы трасхотов телефон юм угохмде ина ихо хоним бен юб гывыл ина жалмын ажыбайдал ажымидрыл гайши хунзон их хайрлады гапшта юб гывыл иге тир залу хэхнэре иге тир бухы хобиза яни гима ганс зоблым байгайым гогожа харин муно на фантигоде конкурстарот мане радио шагнакшыт өрөнгө юг шатхасого таныр ю дуртхах байныпты ина конкурстарор эктэй Сарат, может, та тоже хабадит, койор бушхит, и уже забангигор, их жаргалтайгар бушехатны болха. Тэгээд энэ жил баха дандаа гүлзэтүүевамны 85 жил болохын тэгээд баха их гоё шулуг бишхэн үдэ тэгээд хүн хайг шадаг тэгээд тэр шулугоор нь өгөөр нь баха дуу бушуулаа хайм байгаа гэж ханнап тийм Тикде инымне дандугл зутуйвы хусхы поэт угылгыжы нейрешиш зубхылнат хүн угыгдык олон шулгуден дом балан хай тикде ушо шалын шулгуден би дом баламар шулгуд байха имы тимсен баха хизе зарлык тхавенва но игэтлэнага намартага хыптимуно но был живен титренем хугжым захёкшыт шагны жбайвыл бахалла тимсенде был дижбахтва но тимсену тима алын тэгээд энэ хабарта ошо горван композиторноо да юбилей болоо базарчирче цэрэндашивэ моно базарчирчмна их гоё хайхан доонуудыг бишэн монош хуртрохын худолдаг дуртай Анатолий Андреевич Андреевы юбилей болоо тэгээд Виктор Алексеевич Усовичи тэд их том концертнуудыг хэвдэ оперный театрда театра Тейзендер тэгээд базарчирч өөрөн хэдиш обдош яха орон гирэхэн тэгээд тэр концертада дээр тэр правительственный ложа сахогахан хажууд нь Пүрвэд Миранов хогахан их гоё хайхан найр болоохон тэгэд энэ жил манай агуу их бурят орон захиогшин Гонга Гамбоич Чимитве кинофильм гаргахыбди
Тэгээд юбилейнин 10 онд болоохон 95 жилдээ болоохон чихэд нэг фильм буулгаж аваахмдээ. Тэгээд мөнөө жилдээ тэр олон буулган материалнууд хутэр киноор нь ороогүй. Шүү уллоо. Чихэдэр нь 2 дахь сери хэ ханаа типти дуутайхан суутайхан тонтон ютаг гэж. Тэгээд тэрэн сон олон төрөлнүүдийн гунгачмитвэн хүрийн цэпэлдашивна тэгээд тэр колин паляна гэж газарт олон хөөж мохоршвэрэ эмэгтэй хүүхнүүд хөөрхөн байна хургуулдш музейдш мохоршвэрдш улаангдш олон хүн зон юм гоёр хөөрхөн байна тэрний олон юм ороогүй тэгэд мөнөө жил гунгачмиттэй сорж шүү сорюулж шүү 2 сэрийн хэ ханнапти гарах нэг хэ юмнга но тэрнээ байх шүү но Исай Калашниковны юбилей болха тэд тэрнээ байх шүү манай учреждениудэ юбилей болно энэ жил үндхнэ оркестрэ баяглай анайн жил болоо Чихэд баяртан хабар 11 дирижер одол бүхий Россиho олон Российн гүрнэ юуны үндхнэ оркестрнуудаа дирижернууд ирж энэ соёлын юмна хооря идэня бидэн хооря но баягал театрны хооря тэгээд л хуирж хонишрхажа их гоё наадам болоо тэд өөрөнгөө ши хүгжим манай оркестры хүгжимшиттэй холборлдж сэжилдж хоргоож хамт наада тэр юм болно тэр олон айлшид ирэхдээ тэр саха тыва халмак Татарстан юмнэ тэд 11 башкир тэдэмнэ ирээд өөрөнгөө үндхэн хүгжмө манай бурят оркестр наада да хамт болж наада тэгээд тэрмний их ажлагэш баха ондоо танигдаагүй хүүгшим наадах гэшш тэгээд хэдэн өдөр соху тэрнээ сэжилдэж хушада наада тэгээд тэр дирижернууд өмнө шүү ирэхдэрэ ганц өөрөнгөө хүүгшим наадаагүй шүү манай бурят донуди бурят композиционуды хобаха манай оркестртэй хамт наада тэгээд би тэр өдөрнүүд харж на манай бурят зэмсэгээ өндөхнэ оркестрын ажлчид юуш шатах гэж ханахан ба. Нэгдээ өдөрсө ямар юм сэжилдэд ямар юм наадарчих ямар хүүгшим наадарчих гэж ханахан ба. Тэгээд тэр олон дирижернууд өмнө мандаа гэд байхад дээр их хайх шааж их баярлаж их хайхнаар бие-биетэйгээ хөөрөлдөж хайхан мандаа манара хүндлүүлж баягалдалай харж байж их л баяртай хөргөө гэртээ бусаах тим энэмнэ ижи юу гэж хэлхэбэма национальный республикнууд гэнэбдэн орд гүрэнд байхан эдэмнэ хубул тэгээд суглараад нэг газар игээд уулзаж хөөрөлдөхөд 4-5 өдрөө туршдаг ялда энэ ямар их мастер-класс хургуул болно гэж юбгвэл би тэрний нэг халмаг дирижертын уулзаан би тэр өдөрнөд Саваркатаев аргагүй баяртай яваахан тэр хүн радиодом нэ баха интервью шугоо тэгээд баярлаж байгаахан тэр ирж ивэлгын дасандыдэтнэ хумургоо сайлуула тэгээд байгал далай гарха байнып тэгж баяртайнууд л байгаа харя амаршилгийн үндхэн оркестро энэ их юм баярааран тэгээд тэр өдөрнөд манай оркестр хамаг оркестрнуудын холбоо гişэлдэ Российн гүрний оркестрнуудын дирижернуудын хамаг яхатны Российн гүрний яхатны дирижернуудын хүн нэгдүүлээ их ажил явуулалда тэгээд шо Саша ямар юбилей болно Саша бахлына колледжмны Чайковский нэрмжтэй колледжмны юбилейтэй болоо юбилей өнгөрөөгөө тэгээд манай бурят улсын одол нэрмжтэй урлалай хоргуулгаш 90 жил хүрөө тэгээд энэ колледжмны одол манай соёлын үндхэн хоргуулгаш энэ хамаг мэдээж олдууд хөгжимшид шинэ театр Байкалы оркестр сог тэнд дүүргэн хөгжимшид ажигланавчтай тэгээд манай композиторнууд базарачир чайслэдл усович хойслэдл хутэнд дүүргээ
Тэгээд манай дуушда уйха Галина Шайдакбаева, Ольга Юрова, Кимбазар Садаев хайшлэдл хубахатында дүүргээ. Тэгээд манай Гунгачмитов тэнда үзэхэн Саша уран Зураша Ректо Даржиев тэнда үзэхэн. Тэгээд худоге Сойлай Байшинда ажылшыд худылдык алдууд хутэнда дүүргэхэн. Тэгээд бина колледжи ихыл мактадыгва ихыл дэшин ургыжыга танандагыд яптыгва имы бырхы алдууды манай бурят сойлы дэшин ургыхэн алдууд хутэнда үзэхэн ихыл ажыл яболнып штаны колледж. Тэгээд дөрвөн биш 7 өдөр со бүхэл недели со өхдөгөө хамаг направлениенуудаа харуулж хамаг тахагуудаа харуулж хүүдээ багшнараа харуулж хитэн концерт хий. Удышы бүрээрээ понедельник ажиллаад бүхэн недели концертнуудын хоо явабди харабди. Тэгээд нэг өдөш интерклассическая замсыкта наддаг ухбудие харуулна. Нөгөө өдөш буряд өндөхнээ замсыгэр наддаг ухбудие харуулна. Тэгээд городош өдөшин тэр дуушд да шагнабди оргожвэхэн хүн болжвэхэн. Тэгээд хулдын театральна тэр тахагай хорогшдыг харнабди их гоё вампиловэй зужиг нада ах гэж. Тэгээд баха тэр орд театр тезэн дээр нада. Тэгээд орч харахам дихэл хайхнар наадна. Тэгээд уран зурашнуудэ үсэсхэл тайлда художественный музейд. Тэгээд Муно олон хорогшит хорхан на колледжне ухивут тэр художникууд ху Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск тома хотнуудар хотарагдан хэ Саша Шиномош юзны худылныш тэгээд худлоха ихэ хайхнар худылны хүнхо дотонгуй одол явна тэдэн концертнуудыг харах дээрмнэн хорогшит багшнар одол профессионально музыкантнууд шинэ тэгээд л хинхэш дутхгүй югэрэж дутхгүй наадаж байгаахан. Тэгдэ энэ консерваторинд хуржвэхэн оюутат нэ ирж долхда баха багшнар юмнуудын хоёрлсэй ха. Тэр холын том хоргуулнууд ээ. Тэгэхэд энэ айн баяртан коллежин олон айлшид ирээ. Тэгээд өөрийнх байгаа коллежмнэ тэгээд манай ухбууд Саша хурх дээрээ Элдвин консерваториумд орнох юм да баха бидэн тэр ректор юмтэн ямнах юм бид да орж хөөрөлдөж ухбуудээ оруулнап ди тоолнап ди янап ди тийх дээрээ тим хүнүүтэ бие мэдээж танилцж явах хэрэгтэй. Тэгээд тэр олон хүн ирээ, Якутиаш ирээ, Новосибирска ирээ, Москва ректорнууд ирээ тэр одол тэр дуушнууды, музыкантнууды бэлддэг тэр академия Гнесиных ректорын ирээ Рыжанский Александр Сергеевич же тэр Харавей академийн Соловьев Александр Владимирович ректорын ирээ. Тэгээд би Соловьев Александр Владимировичтэй их танил байгаад Москваш дээр танилцсан байгаа бти. Нэт манай нэг хүнд тухлхан байгаа. Тэд тэр мөн тухлж оруулхан Московский консерваторию басхамны мөн 2 курс болоод энэ концертын ирж хаваада өөрийгөө харуула их л бөхрөх басхан байгаа. Тэгээд Ржанский Александр Сергеевич тэр академик Гнесиных ректортэй танилцабти бахал тэдэмнэ мэн дирет мэн сингэд яваагүй хухараад манай колледжмнэ буряд уус колледжмнэ ямар гэш бэж харж ойлгож шо тихдэрэ ганц концертад яваагүй уш мастер класснууд их же за тухтайгаар яваад шо тэгээд но бахал хүндэлж бахал нэрэ хайхан баярлж яваалда. Тэгээд энэ хуржбайхан энэ ухбутнэ энэ училище дүүргөт Саша хурж ошходон та нар юу договор юм баталнагта хашингэт очхурнова алитер сих консерваторинотэ сукта худылдаг болнагта тийм нэг асуудал байна ягаад иду ухбутна очхурна абитрени сейчас хөөрхөв тэгээд бишо нэг коллеж тухай юнгшхэлх ханаа би ятанда тэр коронавируса ихлэхдэрн коллежм нөхүүд багш нар их нэг за зовоодава
хайшинг же должа хатаржа тэр музыкальный зэмсэгдэр надолжа хоргоох гişиптэг жиха ханага зало Тимда общежитие байхын ухибуд тэгээд очны гэд бие хараад гэд уже ажиглаж шатха болох дээрээ их мода тэгээд хайшингэд онлайнаар компьютераар тэр экранаар гэд заах бгэж тэгээд тэгэж яхав все равно яхавчтэд загаалуда тэгээд особенно тэр хукшин багшнарымны тэр компьютер юмд нэг зазово тэгээд нядонд бидэн тим юмны болж байхад дэрн цифровой платформа нядонд захиж хэвди колледжмны захя тэгээд республиканск бюджетөө бидэн мөнгө хамолж тэр платформод өгөөмж тэгээд мөнөө тэгээд шинээр локдаунд ороход дэрэ как раз тэр прием документов болж байгаагүй. Тэгээд их тухтай байгаа энэ платформа дистанционно тэр данснуудаа хуу их тушааж их зохид байгаа. Тэгээд энэ ухибут хуу өөрөнгөө личный кабинетэ болгон тэр программа сого тэгээд поступалаад ороод коллежд улууханда номоо өсхөө тэр хамаг юмны тэр кабинет юмны хуу хэрэгтэй болха тэгээд ондоо регионууд мандали коллежнууд хараад их хэкшага тэгээд хажааж тим платформонд хуу захирлээ би усхылдэрнэ цифровая образовательная программа платформа где нахилэшиитне на колледжин сайт дэр орот харабя хонимбайна тигэ тренцон элкадым тэр бүхий хорулсаланга материал юмы хо хатгалхар ухибуде хижбайн ажлы шалгажбай хар нэрэшиштэр өрөнгө личный кабинет цогорот тэр багштя холборил додла холбо тататла им цифровой суктагет худылжы хоржбай хада ихыл хонимбайна тед има сак блогопта 21 дугаар 100 жылда шинэ багшнар шинэ уйтэн шинэ оюутууд ухбууд имэл хол компьютертя телефонтя сукта яптак тикде хдиш нате багшнарга инэния забыл идлыжы хорхояте болналда хоржыл байна хариби их ханна күнэ ятхымуй тимда тэгээд мөнөө тэгээд тэр юу хорногуудаа шу саашаа хайшаа ухивд хорха ошна баха тэр миний мэдхээр тэр л юу Монгол руу Суис руу ухибд 4-5 ухивын жил бүхэнд очил байна гэж би мэднэ баха ошшил байдаг тэгээд би тэр 19 20 онд январь сошохон ба хаял тэр юн жиле исследователь Монгол ашыжы тэр Суисе ректортен улзажа хорлдот баха тэгээд ушбудымны ямар үзжвэйнэ гэж быжы хорлдажа тэгээд шинэтихдэ сойлес сетте болоод байгаа хоо баха улзажа нушбудымны тэдэмнэ тэр Монголын бюджетэр үздэг юм мөнгө манха авдаггүй тэгээд тэр общежитие юм навааймад тэгээд тэр үзхэн мөнгөний авдаггүй тэгээд бюджет Монголын бюджет тэр гээд 10 шүдэмнэ аваад явдаг тэгээд тэрний саашн сохранялыт тэгээд байлгыг тагж хөөрөлдөж гарахан ба тэгээд тэрний хөлд тэр коронавирусны болоод л мөнөх тэр Монголтэйго олон проектнуудтай бид тэрмнэ пока зогсонхай тэд бүтэн авда хөлдөн шүү. Тэгээд энэ жил бидэн Бахамайсо тэр фестиваль Инкальцанд гэдэг хэвдэ. Инкальцанд гэхээр ямар фестиваль болоо бүхэдөө оперный театр тамны симфонический оркестр тамны хөгжимшиднэ үнэнэ хэдэн жилээ уже тэрмнэ асуудал хэдэн жилээ мөнөш тийм асуудал бий болшинхай биш хэдэн жил уже 10-20 жил тийм асуудал тавигданхай хөгжимшид өмнө хүрдэггүй дутдаг тэгээд
тиры оркестра хашингыжы наполнялхы гешипти хашингыжы хужумшыды индетинде асырхы гешипти гыжы хорлдыжы тиры фестиваль хвипти. Тиры фестиваль хыдере ну, конечно, виртуознууд, музыкантнууд иржи гоё концерт юм харуулаа юм апта. Тиры концертын хаваатхы гыжы 18 хужумшыд ирэ. Тихдере бидэн тэр 18 хужумшыд ин Бурятия харуулхы гыжы Бурят улсо гоё тала харуулхы гыжы театра харуулхы гыжы орехын байгапти. Тэгээд тэд олдуцсаа ушөнөк кдихүнэ улуухан манай оркестрт хөдөлхөө хэм байгаагэд хөөрөлдөд но тэгээд энэ жил соног 5-6 шинэ хүн ирэл да. Тихдэрэ ерхдэрэ энэ хүнүдмнэ ганц оркестрт хөдөлгөх биш манай үхбүдэ урлалээ хоргуулдыш хөдөлгөх коллеждыш хөдөлгөх олдуд байх юм да. Тэгээд тийм в общем асуудал тэпти проблем тэпти. Тихдэрэ на целевое направление же, бидин целевой договор же им типти, ха, теды на ухибуде сашины на консерваторию мульгейхдере, тимы целевой договор хидыкипти. А тихдере на мане эмогут, ухибуде орлалай хоргулинут, на колледжамне, мане учреждениенут, хохрикте специалист нуда одун или гейже целевой договор хиже намузулдык. Тихдери тиры договорный горон талаха бышыгдыны учреждение илгейхин, ухибун и Минпросвещение. Тихдери тиры ухибудымны дургет хорго ерхы волны. Тигет зарме ухибудымны ердыккуй, улыштык. Юнды быхыдыгу тиры зарме илгейхин тала в основном эмгуд юнут тир стипендиумы тулжыш аднуихим. Ага, ну, оперный театр оринго специалистнуды былдыхыдере одың стипендий тулод харга юмын тулдык хым. Тет колледж тидик, теге театрнут бахано шатхы вена, а вот зарме учрежденду шаткуй вена тиже. Тегет ханха ухибуде урлалай юнды хоргулиды тим мунгын байхып, тегет хайшынғы хывеші тегежі бидың ханага завжы, тегет множил совет при главе Балахим Алексей Самбуевич-то трасодал, также Алексей Самбуевич мани поддержал, тегет манды бюджетого мунгу уго тир стипендиден. Тир холын консерватория ухибутты харбухын ихиш бышыханныгы хойр мянгар тир стипендинуды ухупти. Тегет муну постановление Хайл Гарва, интерпостановление бидин харнуцо хубыл депти, тед муну Гарва, тед и на сентябре жарн там ухуды бидин уже стипендиты балах. Тем поряд улус. Харгын мунгынин баха оролсхого. Харгын мунгын тиры направлялдык тала тулхы яты. Тегет атыр стипендиты балхадери уже тиры договорный янахим худульжихилна наполняться волна. Тегет оринго тир обязательства химгуйна талымны уже хижихилна. Тихдере до этого бидин получается нагза ядыгвегабде. Ядыгвегабде. Тегет муну тренер ятха болобде. Тегет стипендите волхадеремне усюдымне уже хорго босхыятты. Ирет идымне горбун жыл худулху вале тавын жыл худулху волного. Но хидипта жил худулхы, орон жыл волного да. Тегет тир жилы худлот, но ухюнж худулжи хилхы дерел тегет втягиваться воладыл холдын. Ага, хадамдагарны ухибу. Тегет гырте ерхы дерел шарна гырте улых уже шансов больше. Шансов больше гилда. Тегет тиимы их ажылхы выпте, триме адал тоже турушинте тиме ему балова. Тегет, конечно, мане голвада их хендагы жхылхы ханнапте. Се таныршыны бухой документацияны багунихым болзырса былды жху гарвыгыжаравапте. Тегет юм эне жылышо ханин юм балатрын эне залошолу ходың бидин поддерживал же венапте бахадымжи же венапте Карин хиди арва югы найма нодха хилеттиры
тандыш ниле долың залошул ержи олжы байныгы же би харандолын чеш байына баха. Юбгывылыны Биликте залошул нолаң уттымны бурят улыстымны нейрешиш олын текде шинны сойлы ямны сайт би бологет олын залошул ошогыш би мытны баха. Но на залошул те хо индетин да олза хадере на бирх залошул одон хамакимай хохдык тиму алут олың на казагор ханы дериш зорха на грну дериш зорха тер Валентина Мокрий же бирх хуумбы тегедна илдвин хатыр танцынуды тер уличные танцы же одынго юте группнутте на Виктория Манкуева же на бирх басхамби тегед алың художнигут алың орын зорашынуд би тегет дени хо хашынга же негдулхы геше быжы хорлды же арва йонганда хо сололжы хорлды деремне име газар угипти хо хамта солархы проектуну да хы газар угипти же хылейхин тихдерин залошулай тихдерин залошулой сололжы тер совет по культуре манды балды кайм жыл буре головагай совет по культуре сойлы совет гилда тинде ана ухибудумне соларжы баха хылыхын име центр современного искусства тайлхаве гаптиг же хорлды же в общем инны жыл бидентерне негепти адал муно уйин орлале муно уйин залошуле име туп негепти залогжнырты. Ага, инеш ямар тургор нейже шадапты юбгывыл юң ина совет по культуре голваты олзылгымны бахлыны хорюңаны ихинды боло бышго, ха? Хорюңаны ихинды боло, а инеш жылды хорюңанды же тайлапти. Вот, ямар тургор негдептір, ха? Атырылманы ажлығы ішуді. Ага, инны букой документин хобылды жылы нейхігі жылы, ха? Текіде ханы негдептірімне залозон ханы чахархар адаларын центрса тире союз художников хажуды тире Сампилов музей хажуд ханылдан тире на углу коммунистической этот хажуд на шо ямар юмбалнапта Шмидт туилсы бышып борохланып Свердлова было его. Ага. В общем тире юны саналда тире гостинаридин сан. Ага, Игет тайлхадыре муно алың ухибу диржаны хархадымна ихы абиясты, ихы талантты, бірхі алыңын ютепте, залушул тепте, тегет би орынши хархадырымне ихы Дарима Кантакова, Амгалан ринчинеги же ямар хугунгышып, дизайнер гой, художник гой хугунгышып, тірі цысы тайлхадырымне тірі орынго хыхын, ина бурят нега кокын хы, нега бурят хиегер. Хиегер тегет нега кокын ина бурят арадымне ина кокын со ушо хиреуи, ушо батагы, ушо хамак ушо харолагы, ушо харолагы гыжы тимы утхатте нега юмхы, ажалхы, тегет ушо нега узысхылынды хархадырымне нега халимогутта братим калмыкым гыжнырты халимогутта зарёлыгын неге баха ажылхы двегахын юмбы хыдыготыры тоже хиегер хыгын неге самсыхыт индин тыра улан зала хыт тегет юнды ими юмыхы гештыгы же хуне хорхадерин хылны аби только но толи номум шабгыны ина дайне волхы яхдерин ортан тир репрессиятортык вагагуда тир халимогудумны тегет инде тынды илге хидерин поездор тир юнуцо их даржы хопсогы яваны хуйтынды даржы ява тегедini на ахдуныры халмага ахдуныры доланар хопсол хахан дорум хорог жихлehen тегет тима ажылну дихин тет асилик дени вагжы тир монгол бышык на монгол бышыгер зордык бышыдык их ханин юмхын юмжаны сүйг жвеж алыңылда тима залошул тир залошулы нега дулжы тима дымжын тима тупнектева тима
ганса художник больше Луду Бачиров на их агая хужимы тенднадан тер муно уин хужимы марин хуртере мунотер илдвин рэп юмнат хадерних ханим бейна тэгээд театр капучино илдвин танцевальна хорголину дирже ху хавадахан тэгээд муно сашта игэд нэг юм хэ хана хатереру хамаги орж ирж хавадагты одинго юм тэнде харуулж байктиг же оринуп Дихаем байна. Тэр ине вообще муно уин орлалай направление бидин идымжи живенепте муно жил шо тэр Байкальская кураторская школа жихыкты. Тэрмне федеральный проект би арва юхун ондыр осызог жыныгы Москвада байдык осызог жыныгы организация би тэгээд бухыйна Расин Гурунсо тэр современное искусство быдырдык. Современное искусство поддерживалдык. Тихдере терроросызоты соглашение бышыжарва юхунанда ават питерский форумда. Тэгээд нятонда бидин Байкальская кураторская школа нихе ханаптит это коронавирус бод боллоу итримне. Тэд энэ жил хепте далон хара хорят залу зуруашат, залу искусствоведут, кураторнут, выставкнуды, кураторнут, бырхы алдут, хонома узо, где-то тренсо дурвың мане басхат ора бырхы басхат, баха шилы жавахым авна, треру тихдере хорят хун инде ирже Америка, Болгария, инде мане Россия гурне илдвин бакшнер ирже, тенде очно, но конечно ху анализ юмте ирем абда ху маска юмнер ху соблюдала трене ху хепте баяглада иридере, нешологдане уртен хиже уртёпте тэр Байкальская кураторская школа гыжы боло тихдерин тэр фонд Потанина 5 миллион росыз од тренде угым байна тет бидин паха буряд республикын бюджет тажынық заманға ролсам байнапте, тет хамак ина федеральный проект гейші, тінді хавадапте хепте. Байкальская кураторская школа теми юмын ина Расин Гурунсо онда нигыл город болам байна. Тема инымне хорголы гидик юмын ина шинер узысхылын юмнуды ина живе хады шины юмды залушол те худылхын туло хэн хорголнут хиректе. Ина йхылла хэйм боло гыж бахтындыклы. Тинде дурум басхадымне узышы гаржы кураторнут. Тегед муну хойр басхатын Ирина Найданова и Надежда Абзаева хойрты бидин ныга дагуладвайны бдит ныга шуныга проект. Ядонды тірі генезис гыжы залушала тірі современный искусствен этнографический музей да тірі юх симпозиум модор урлыдык зома. Да, модор тірі мане дархашоу ержі хори хош ерігін ина гортыш вайын дархашоу ержі ехі юте химдер со смыслом. Тема фантазии юмте тирене хухи, тигед множил уже художнику те орнзораште ажал хадере юнгже эйлгой тихдыгу особенно залушул идей много. Тарсисоноры алың юмың бодол ханан ехвена. Тигедле тир бодол ханана тир проект болгот до конца гет хижи шатнугы, то мунгун хурнугы, то гет шатнугы, тигет муно на дымжилгугы да. Муно на тир хойр басхадымны школу ямар творческих практик гет. Муно хиживена, тигет намыр болха дерин тир результатын би болха. Муно бидин тидинде мунгу годвенепте трениху хоргжвена хайшингет ханахин жумеху проект болгожа хайшингет хихи хотеп гыжы хазажвена тихдере арвым проект ават баха мунгу хупте тир проектнудан баханыга быйлул химапта ханин юнгыжы ханахин жумехи юм балнып би пока орыш мытныгы ямар проектнут болхып тир Найданова гыжы тир ахыр Найданова те би баха ны худылым бен век алдын хабоевая выставка тир музей истории дештик хылсым басхым бен хай худылжы бен трих ю бырх басхан бырх басхадода хасе Зейн музей, что иде хоргольно тохе хорулды бопте Саша юн тохе хорулд хымнеп.
ины жыл бидин шыны архивы хранилище болуп де. Зе. Мане сайла ямынды шо архивнут госархив жыны учреждение тепте. Теге тындымне хамык мане дансынут, бурядулысы дансынут, хунне дансынут хухатыгылыктат бенехемда. Тихидере Инымне эймук бухында орен архив байтык. Оринго архив мане бурят улысы тыры улаңды ушу мане удымне архив. Тихидере ины архивтымне нейм юнин неймында бидин шыны архивы хранилище тайлапте. Юнды быхыдыгу ины жылнутсо ихы заводык вайгапте инди тынды тавазырган газарты архивнут нехо хаягдын хайныгы хо разбросаны химгу тегет иштеше япхадеримне ямарш архивта тыр помещениерон архадеришне байшын архадерин хоримне местимне хуртук көйга тегедле шыны документнода ерхидин хан хиши дигже хана хатхылхы ши дигже документа шапшытха болот вайгапте. Кимда тыр бухуй документ ху япталате бехията. Япталате, жилы харити тихин аруккой. Систематизироваться болодлы ху юде горим тебехете химде. Тегет ина архив шыны тыр арва юхун анда бидин ю авжа шыны помещение мунга уже ремонт дороже захажи хлебте тихидере тыры подвальное помещение на ранжуров дыры отол центр со архадере тыры подвальное помещение со бомбоубежище вейхн тигет тырымны потологын зарме помещениеден их ота ундыр тигет тыры ундыр потологте газартын хайыр тапхыр хижвеже. Хайыр тапхыр хижвеже ушу юин хорин ихы болгажа. Ушу дерген немигдиже. Площадин хиди болнавахым тедери. Мянга байна теттир шо хайыр титаш хидер шо хиди балайм да шул ихы бала. Тегет табихы газар тирданснуда табихы газар те балапте. Тегет хоримне нилен ихер немигдиже бидин арая байырлыжы тед мане голова ерже архивымне тейлахын новости мэр наверное Хара юбгывыл тиры ордың тиры зарим хадгылжы байхын газырнодың бахыл тиры гирен ары юму модың хэ охы юмың гожы хыда барогы архыда. Ключевская деренеге подвальное помещение со хокшахымде тихидерил баранел архыда хотынде солар хыш юм бална быжы тир юрумне ордот хо ордык вайга охын. Тигет атындымне дансынут хунзан холдын пенсименде архадере тирне быдрет ернахим хашынгет хуне дансынуды бидин наргыжы вайхвиди. Абоны шын тир помещение те балхадере тир байшын сомны климат контроль те противопожарная безопасность те хамга оборудование те тигет рельсы деры байхын шкафнут тигет в основном их нырнут кудылны куда тир хунды юмы урыхы яхын бахы хысул тигет рельсы тигет явдык яхалгоя тиры стенды шкафодың хо тиры гарарага тир юлхыды неге ручка те тренинеге тир юлхыды шхотыры тамы шкафну чигет хот ише явжывы хатима оборудование те балопте те ихыл современно в общем таван жыл со ушу документноды дансноды хуне авжывыха ушу юте балопте зайте газыр зайте балопте зе гежимрхонин но тигет шо трезало ушулда шо хорго бусахада ины жил бидин фестиваль современной музыки у саунд же форум коллизиум мы же шо хепти ятонда тр их таланты их ему фестиваль ятонда пандемим балогы вехада шо хижи успели бди кегене фиска со балога тирне хижи урдёбди тихидере фейскасыш бала инде тинде бала тет гушад душуд илвин группунут залошол ерехин инде анда хатануда тет манеж группунут ерехин тет тир фестивальдери бидин ихы таланты объяснеге басхын ерехимди тайла юин ну как бы харгы угу Инга Халтанова же тегет Никита Мяга же залошул ерет урыго харолат муну концерт юмне не жил собалогын тире басхынтне ихы хонин бугуд худылдык куда тегет хордык тегет
архив юмында хоғат хошын доонудай хо ханха олыжы хо бышыжы сейжилды жытыры илдвен хонин доонудай уртанай доонудай карагыжы доолдык. Түнкіне басқынға. Түнкіне басқын тегет доолғы дәре мұно жылын мұно уйын интерпретация болғадыны залу шолды хониш холжы тіріне доолдык. Тірі басқа поддерживал же. Тегет мұно жыл бахал юте таланты. Мұно жыл баха хыжы успеліп, дені юне ортай. Локдауны ортай. Тихідерін майсалхеп те, тихідерін яхал, уже усончы күндері, но тем не менее маннай бурядулы семне алың доушыт, хужымшыт хавада, баха шыннырнут тайлда, шыннырнут гире, тихідері тіріні лютары же, нага группа емгі нага хубың долдык. Рэп, лутар, закаменай санығын күбің. Ихы бірхі тірі, ерхін экспертіну дымне баха хорғаны хемда, хорғы дере юнгужа хорғаны бұхыдығу, хайшынгет ориго мүдейжі балығы кешіп гіжі. Хүнзомда таниолхы ба. Да, таниолхы, хайшынгет япқы, хайшынгет проект юмхы кешіп, хайшынгет зуб илдвин проект нодайнды тынды илгейхы кешіп гіжі. Ху хорғаны, тихі дере тірі ерхін экспертну тірі мята гіжі, дикай мята гіжі, ехі фестиваль, нодай найдут дерніх экспертну. Тет ху харат, тірі лютар гіжі хуй, особенно мактат, ху яғат, урят. Хари, іні лутар гіж хубун інді гіж бағы интервью худу, хорохын іні хаяра июлин ихінді концерті іні ордрамын театр тұқобы ініп дегіжі. Тегет ихыл харымсылтай бәйна, інімне тірі бағалықдаун болады на концерті юмы хыжы шады бұғай, тегет тірі орынғы лейблы регистрация юмы хыхы бәйніп де, тірі нейрешешін у саундығын фестиваль, алы юмы ден туғы, хунзон ержі тірі продюсер нот хорылды бұғы жыл, байыртайнот тірі залу көбіт байғағын. Конечно, залу шолды темы поддержку ғауғы хашынгет Саша яхыпта дымжейхып таландюмы. Тема дымжейхып керекте. Тигет Саштатыныгы Сергей Бабич же ехы бірхі хумби, тірі коллизион форум хыдык. Мұны жыл баха ерейін, тәттіренте хорылды же бихылнымыны, ұшығутты қайшынғы же тоғылқы кеші бұны эксперт қада хылжы ұйты хыдырымне хылейін. Нығыттай вообще нығы репетиции хыдык газырттай балахан хэм байғағыны. Ені үлдівін группыны тоғыс оғылырады, ұдың қоғы түрі қамтыржы баха репетициям бый-бый-тегі общаться бол же байғағын ғайы байғағыд. Бетіріні Центр современного искусства да тінді теймеймі яхимғу, хыхимғу жахамнығы. Тиге душу юму хору хада шу югы. Олым байна. Бинеге юма асугу ба, сема байыртуйымна инде ирет байга хадатна. Инде неге хайыр харын ортыгешку бидин убыр байгылы удыр бутахында тарбайымна дашиева гыдык манаймы дейже доушынте олзылғы хым байнапте наягарын хаймыно олаңу дохытта ажоужы байтак тегет олын зон хонхыды бутхан тарбайым нағы доноды сонсыдығып де мытхып де бұқыйна разалуна анға қойшы шағыны жыбайтығып дегіжі 500 оро интервью Намарал Хасаранова, Галина Шайтакбаева та хорул тхидымне игыл маны эталон гышхыл хугоға идеалны иныл бутхан ташиева гыжы хобол тхылым байтак тегет ины радио шағыны жыбайын зон доротхыл ролхым байына нөхе залуғар хадамдыға рат худо каршығын тегет ю нөхе тірі донудың ханы шешегет зыдылжы баядық текде бурят олсы арде зужыкшын тоушын гын темі ныры зыргу гыбайна темі ныры зыргу ухор гышху гыжы темі доротхыл ролхым байна ина содал танда. Будаханда Тарбаевна ины жылды бидың мана сайла ямында книга почетов гэдби. Книга почета гэшимне тірі ихы ғайар хыгдыхын гэт хо томыйда ном тегет хо тірі мүнгін югер хо гэт ғайалғыхын
чеканка юмерху тим намсо одол мэдэж хнүдэ оруулдаг гэвтэ. Тэгээд книга почетов руу бидэн Будаханда Тарбаевна и оруулабди. Тэгээд тэр хний оруулах гэж манай Министерство культурын коллеги боддог. Тэгээд коллегиде тим асуудал тавиш оруулабди. Тэгээд тренды шо дополнительное материальное обеспечение жиби. Тэгээд ямар обеспечение бухудоно ихш мөнгөн бишхада. Тэгээд бахад тэмдэглэг дэжэ нэг жаахан нэг мөнгө авдаг. Тэгээд хар бухынды. Тэгээд бидэн шо ханнабди энэ жил варкада на хабарта бидэн ходатайство угобди варкада за заслуги перед Республикой Бурятия же медальда угод бейнабди. Тэгээд тэрний балахан хэмбай галда. Би хилхэ байна энэ юм энэ шагнал бутот байна. Тэгээд энэ локдаун болоод Будхан Тарбаевнада нөхө ошжы олзха тима юм болоогүй. Зап гаралгүй байна гэж. Сэтигэ хэний их ажлнууд явжил байна гэж. Аха, зе Будхан Тарбаевнада хонхот жумагад мөнө шагнажш хоом байхада болха. Аха, тэгээд саша бахныга асуудал гарган байна. Будханда Тарбаевнага добигу? Доо байна, нэг дооин тавьж хие. Тэгээ аха, зе Будхан Тарбаевнатха хөрөлдөхда хэхэн дооин чагныг да. Зе Улызы отаһың, сойыл оралек.
Хүндэт манай радио шагнакшат бутахан Тарбаевна Дашиеваға до шагнавыпте мыно Бурят ФМ радиоға студияда Сойылма Байыртуевна Тагаева тебеден олзы жыбайныпте. Бурят олсы сойлы ямында хыгды жыбайын ажыл тоқы хурулдон балшыбайна. Нилы долың юма будин хадамыно хурулдот байныпте. Харин Саша егет хурху балыбал ина музейн уттымны юмбалны кешіп. Ой, мұны жыл музейдімні мане Бурят олысы зон жылы өн байырты зареолог дыжы дни Эрмитаж гыжы бало. Тегет Эрмитаж гыжы адал гейл их музей гыж куда бухи дылхин. Тихидере музейімне в основном выставка юмыхы хидере хари гурын гаратяптық емді. Тегет мұны Россия хатынодар, нүккіді хатынодар ябахын, тегет улаң өдетір список со орахын. Тегет Эрмитаж тебідің унине ажалғылды көпте, тегет іні жылнуытты, үңгірхін жылнуытты хидың мастер-класс бало, мұны жылбаха мастер-класс, ол мане реставраторнуды ядык, хорғыдык. Ержі хорғыдық. Эрмитажа реставраторнуд, мане реставраторнуды хорғыдырын, бітің тіріне хармалдық көпте, тірі мастер-классды хажуда бәйхін қатнуды хорды көпте, тегет холыш, даже Владивостока хундердік, Якутия ержі специалистнуд баха орылсыдық, тегет негедесін даже Монголға ержі тірі хошың борходуды хашын гыжа реставрировал хышы гыжа мастер-класса болхатын дирихын. Тегет моды хашын гыда реставрировал хып, шыныл хып, ухтумрор хыхын, югар будюмыр хыхын, юмдуды экспонадуды музейны хашын гыд сывырлы хып реставрировал хып гыжа харолдык. Тегет мане реставратор, манда Виктория Абжаева гыжны художник худылдык, реставратор баланқай. Яхал тренин хажагат, мане юнуды зорғуды баха шынылдык. Тегет мұны жыл дни Эрмитажды баха ержі. Хашынгет хошын карточкынуды фотографинуды хашынгет яхып сохранял хып, хашынгет шыныл хып баха харолайым. Идімне юғышқыл елда реставраторнуд гыдык зомне, но хе хоринны доғар зон жыл байқыда түрі хижу байхын ажылдың бағыл шыны еумың болжыл байнықымыны химиин, биологиин талар, түрі шыны технологиин талар, шыны составты үлдіп еумы ролжу байғадлы дітіне ямыршеш холшын еумы шыныл жычықы зон байнықым ба. Жишен түрі хетітті юңгыш қылдыға. Хеттутне еумы хошын болғажы шаттық. Хошын болғаға түрі ходыл юмыйы ордыны юмынгат найма. Найма хыжын баға шатқанады. Хеттутне түрейні шаттық емма. Тегдің манайхын штыры музейді бәйі юмыйы қарғыжы харолхын тұлы емі. Тегді реставраторнудны бірі Россия көрінсо адал түр штучный товар гыдық көпті. Орыл усоқын зон байтық. Усоқын зон. Тегеттері реставрация кешімні адал хыдың харысо хыгдедік. Хыды жылыр хыгдедік. Тегет неріші технологияны ихайымшыкты. Тегет нігдешін харахым ба манайны юнды тухын музейді хошын қопсан байны года. Тегеттері мистери цамай қопсан байны года. Тет хотыры хуне юм балшағын индін дей көріні хотыры Атыры йогерың түрі хулы юмыны хошырығын тегет тренин хашынға жа қарақы кеші бұғы реставрировал жа маны басқы тоғағын. Түрімне одаң ажыл хыдың харың негі платье реставрировал кеші ода орай негі юмы реставрировал хыдың хары. Хо тегет яж балқы ехірш урижы яж балқы харе халшы бола. Тиімі ажыл. Тедлі Эрмитажымна ерхі дерел мұны Екатерина вторая же выставка асара. Юнды Екатерина вторая хыдығу. Бидіңнігі мана Бурят олысыны Эрмитажныға адлихын нігі юмтепте. Екатерина Великая мәңгі далаун зон жарындырғын анды. Адле нігі жыл соғыт картина галерея неге.
зимний дворец сого ины жылхе ишледле мянга долонзон жарындырын жылхе ишледле тире хамаг соргоды европейска тире гурнудер явадлы авжы соглол ишле тиге тире Эрмитаж бибало тиге тире жылды мани борят орни оринго пандиды хамбалам те болго тигет институт пандиды хамбалам мы указ подписывалам баяна тихдере Екатерина Великая же императрицин тир бюст мандабай баяна тихдеш тир бюстнуде орын ирже тир пандиды хамбалам бывал иршадагы тир бюст илге баяна тихдере в общем тир тухин талар ехал халбаты. Тихдерел тир Екатерина Великая же выставка срап тир выставка мне муно июлен хорин зорган балтыр балхы муно мана музей нутне где твейна лагданы хулды иржи характы Эным тухин музей собал живе. Тухин музей собал живе. Ага. Сингин жахын зон тавитай гуда тигет иржи характы. Тигет ганса тома living выставкану ду хинугибде баха бидин мане бурят зон ихе абьясте гуда ихе таланте алым бирхи шулте бирхи на орын зорашнутте тигет алым династи тепте тихдере тир династину да харулха хана тепте тигет хайхын ин хабарты бидин династия Мирдыгеевых жныгы выставка харулапте среди основателей да изобразительного искусства елда Роман Сидорович Мирдыгеев тхумбайна хемда орынзорашы народный художник тигет тир Мирдыгеев ок нага роднин тигет тима их шохон сон тима юмумбайны тима талант биликте зомбайны тихдере хидин муно Бату Андреевич на мане дархан хотха юм хидик Бату Андреевичмне орынго ажылно десра тигет Сергей Бальжнимаевич Намдыков живе же Мирдыгеев тнел балнахимда тигет Ухибудин Андрей Табиту Евгения живе же тед Евгения Мирдыгеева тире хопсанай дизайнер хопсанай дизайнер тихдер хатын гыжы оринго коллекцияте тигет хин номай дизайнер вен хемда табиту Мирдыгеев гыжы табиту оринго ажалноды бахасра хамг зорг юметет даже жахым басходудин тир хидите даланаймте басходудин юнгыжы зорагышып гыжы ихо ханин зорг юмдуде баха асыржы хидин зал со тир художественный музей со бидин тирне харулапти тигет ганса Мирдыгеевтин баяны бышы алың хунзон тир Дашнимаевтин баяны Дашнима Дугаровтың Дашнима Дугаровы хубунин баяны Зандан Дугаров Зандан Дашнимаевич Дугаров баяны тигет Александр Сахаровский басхым баяны Елена Константиновна Занхоева гыжы тигет Бажнева Даржиевын хубун заректо Даржиев бахатыр выставкнудын отдельно балахын ху нядында балахын иниши жылды заректо Даржиевы балына тигет Ирденеевтың скульптурнуд ювелирнуд баяны тигет Инкеев боллад, Затбоев Батыр, Затбоев Гысыр живе же скульптурну двойна. Жамбалов боллад, тыр гайалтну дихдик, ихнырну дезутхылну дихдик, хо мунгур худылдик, Жамбалов заректык же хувунин двойна, тыр Сашындым же живе, тыр Ажылин тигет, ну, Мандаганов Юрий Индонович, манетер шологар хидик ба скульптор вена хубунин Чингисин ба худылны ажалны хажотын тигет тим алың биликте алдуттай хада хутырны харулха дормны хурдык тигет ну музейде яхал ажал
Ага, тижбайна. Харины ины музей тохе хорулды жбайга хада намда бахны радио дейра музейн хендер болохын тихде дилхэн музейну дер ябхын зон интервью гоһын бахлына манеш музейну ержил байдык. Тихде ины ныгы манеш шагнакшыгы хого ху ижы хлейхын дилхэн музейну дер япхадымня Илдып байтак харин хамгы тима зурхындымны дутты, хамгы тима хэн зураг юмынты байын ины мане бурядымны музей нут байныгажа. Тегет юндыны мане бурядымны ундыгын музей этикетаж юмы хыхде буряд хылындары хыдык койба. Англи хылындары хыдык ордор хыжыл байдык тегет англи хылындары уншы шатха хыды зон музейдорнып харин мане бурядудлы йхинкидейді музейндер яптык хызе буряд хылындары дейне хыхыгешіп гэнтемыныга асудыл табин байна. Тегет битне сайла ямне сайде ерет бәхтин асудлын дамжылге. Хэнда байырладыр хылынитны битежидар долашко веным. Тегет, но вообще мане музей горвың хылындары бішхият этикетажа. Ордор, бурядар, англяр. Тегет тренинтер ажла я болушым жа хэнда хылынитны. Зэйха байырла Ага, бурят хылындere муно ятылсаш яха ина мин образованием на тема ошулык шыде тахак удылжыбайны хымда тема ха бурят хылындere бытчылбай. Зэ Саша юн тхы корултхымне фестиваль множил шо но алың фестиваль юмымне коронавирус балат балкой мыдны тахалтарганымне балкой множил балхат эд голос кочевника же их фестивалемне балкой алың, ну, в общем, алың ажалымны нигза хагдат вейна, мунгыйын бидың бюджетру орол житыры коронавируста, на борьбу с коронавирусом уже мунгын хоргын я болады вейна бде. Тигет ушо ины жыл нага федерально, нага отхаттай семинар мандавало. Баха юнг же семинар выходу, Российский дом народного творчества ГЖБ. Имени Поленова, тед Москвада, тед муно ны Россин гурумный реестр хыйыг жашыл я волжывайна, реестр объектов нематериального культурного наследия гыжет. Мане культурное наследие юндимда, мане яхозаншыл, мане доунут, мане бужигут, даже мане итхоухамне, но именно ямар югаре и илгарлтеп дигже, ондо яхатнха тирмне холоре мане нематериальное культурное наследие болнагышта. Мане доунут, тигет трени хайшингыжы зубур описывал же бышижав же хайшингыжы хо тимы ажал я болхы гешип гыжы ухбутте ашагушунута трене хо дамжолха ухы гешип гыжы тима ажал хайшингет гешип гыжы тимы семинар боло. Тегет, но коронавирус гет алын хун онлайн хога, но тет специалист не манды ержи мане никды хун очно хоже хо маска юмere тегет тимы юмында харахмде. Тегет тримне юнгхып наследие хыдере со словом наследники связано. На мане ухивуты хыр-хыркте юмынгайши бгыжа. Баха совсем мартакда шынхая юмы описывала шатры хорго ерхугу угигу. Вот мане байхын хыркте ухивутымны юнгайши бгыжа трене алжы, шылжы, бышыжы, хо реестрын арулха. Реестрне худылжы хилет байна. Ой, шо худылжы хилет, хайлны хилжвейна, тегет реестры хыхы бахатырымны научно ажылгышкуда. Алын требованиты, хо зубхе хадары хыл тома ажыл. Научно сотрудничоды хом тыма
грамотно хунуди ях йотте. Хотимаха. Би неге интервью бахамбайнаве ина Монгол оласта улам батырта тыра иныл уф сойылгет ина Монгол нотна хылдык. Инэни идене идымна хонахе орин тему тосхе имхибена организация тырене ноин кунин хылжубагахан хиди юмьё бидин тыра ЮНЕСКО иныл нематериальное культурное наследие гынып тыра уф сойло тынды оролын хай баянып дегежа. Олы юмьё идымна оролын хай баяна хиттай Монгол нодор олжубайна харим бидин ород олсы бурядод болбол тыра ЮНЕСКОда орха ирхугуйнут бидимына темынахе Москвада тосхай тему юморо оролхымне. Россия огромный договор ЮНЕСКО ратифицированы бышы. Тегет мына орынго реестр хыйыгы хорылды жабайна. Тегет реестр наследие шимне тер мане огай байылык волна гешмда. Тегет конечно бидин хыдың нам гарахын хыдың бышыжылвайна хам бидида им ина бужыгымне им ина томне им гет илдвинглы баха нам юмын гаржылвайна хамда на түрмне тер горимгы системный характеругы. Тихидере хош тиршо борогар хыгдың вайна муно орынго системте бала хадан реестр гешмне тинде тухин талар ирдимте хунуди хо привлекалжы хилжы оролжы тире мунга тангытте ажылынымны тигет мунга баха хамалжыл има ажыл хыхьёте венепти. Тема ина нилендиха ажыл нере ина жыл ина мане ордолысты хилбыгы же би аргуйха байыртавенве унинех дыхажыл ина бахыл хайыл хилжбена. Конечно, ямар илгалте де илгатеп де ямар яхозан шлах эшингежина ури хугутте сашын хугеши деже ханже яваха тир ажыл яволхыл хирктелда аша гушунутта. Зе Тигет шо юхурха хорхи имне алыңылда терора ажылымны их алың тед муно жыл бидин шо юм не эмготта бидин федеральный мунгыттепти федеральный мунгыттепти тир к столетию уже Республики Бурятия же зон жылын ойм байрар тир проекты хыжы защищал же мунга авахым байнаптины ины жылыге ихилывыпти былды же зон жылын гайым байырта тихидере республиканский фестиваль хыдере бидин ина муно алын күні сололжы шаткуй нәймін зоғар каждый эмекті худоғы эмекті бидин мунга уху ханныпти ямар юмунды хыдыгу мане творческий коллектив утта костюм ойха. Нәймін зомны ныгы районда тыймыш ихы мұнгын бұшы, ихы хәйнар гайар аяхада, но ныгыл хэнг ныгыл коллективтер дыгыл малгай отылтайгар аяхадал тыймыл ныгы мұнгын гархны вер ныгы коллективта. Тегедлі тірі коллектива, хотя бы ныгы коллективада апшывалат, айот Хэхэн хопсатай балqa. Хэхэн хопсатай балгат тигет бидин шоныгы ямар ажыл яболны дихтыгы ханныгы дугыгы бидин сагалганы урттай ныгы юм убуле ундыхне хопсаноды аяп дигж харулахмди. Площадь Советов дера харулахмди индетинде ирциндеде мунгу уже малгайхан исследователь готол валтерна убуле хопса. Потому что алын кумне гет убуле хопсугы ямна алын коллективудне. Трени хо зубор зоржы, абжы эскизуды зубор хыжы, бахатыры тухын талар технуды оғарны, хыдың тавын сылынгейін буряду де, хонгодыр, ихирет болғы де, хори буряду денға, тигет сашынтыры хазағуда шымышу де, ивену де, вен күну де, аролжы хамық кушын зорған костюм айып де. Хутыр через торги гаражевые же тремонго. Иха жилво. Хеп дитегет тыры костюм айхадерел хуртыры тухин музейді худылды галдут, ученут, хоп нере зубор
аюлап. Отол тірі урданайнға дығылнуды харжывайжы, гарағыжы харжывайжы ойот. Тірені, ұшы тірені байқа, ұшы зон жылынға ойын байырты болға дәрі коллективудна гаржы все равно стадион юмде гур хатырхы яхих имда тренде булдынып ди. Тихидере бахам мунно тире костюмда хана думлы ви хамнай хизе хулдын хорин горвутте жылымны тургун болшха. Тире ажлаху мунно булды живенып ди. Тихидере бахатыре хатыртык хопсонуда тире тавың булгай да оксатында баха югер ондан дагыр хузурат ины эмгодар илгей хипти уже худырга тоғызорг юмунбай авадла айыш тирмунгоро тир хавахын мунгорумне айыгдыха тихидере ушо муно иха ажыл ямар ябыжывайны быхыдыгу нагыню тагай бужик же проект тепти тире тусейлдымне в общем тоже не транга бужик тафха ханып отдельно сонгол но де хангодыр но де бол хирк болгоде тэгээд алын ху хореограф ну да саулуулжа бужигшну де саулуулжа хухорлдум балахан намманда не зонжилса конечно алын танец ему тавигдахын гоеш танцун бэна тыр цветок байкал ишн классика балахан танец бужигудумне хубайна тэгээд бүтэд муно ондо хюд байна хэмда ондо саг болоод байна. Тэгээд мөнөө ямар гişib мөнөө нэгза ондоогоор хуу бужигылдык болшинхай. Тэгээд хашингэт хотэр традиц дээр операция болоод хамаг яхазаншлам мартын гигор игэт хооринго тэр шинээр гэт хашингэт шинэ хореограф шинэ бужигуудыг оринго тэгээд асвашаа хашингэж гаргах гişib гэж тийм асуудал тийм туссел гэт тавигдад байна хореографуд уртay. Нэтэд бужиг тавхинга уртay хугжим хэрэгтэй. Ямар юм дэмэн траляла гэт дуулаад тавхих юм да. Тэгээд тэр мөнөө мане аду юнут аранжировщик хужимшуд на композитором нодумный тоже баха ханандах оролад вен батолга галамандах ажална Егоров алагу их живежина зало композитор нота захяд венепте бужиге тире хужимуди Хукшумте волхадерин тире ане хореограф нот балетмейстер нот Татьяна Вампила Варслан Санданов Ирина Батырова Дандар Санданов же району банзарун же алын тэгээд тидимне тир ажлай сашын я волха тэгээд тир юге тир бужиге баха описывалат тирмне адал тир юң научна жыл болны кеште тэгээд хо описывалат баха хашингет хатырхып яхып гедине эмгутта илгей хипти муно тигже булды же юнде зонжаленга эмбайрта байнапти. Ина иха хани юма хоржу байна тарина эмгодемне ина арде орумбулге тубе ажылладык ина фольклорны хиде олон коллективуд байна хамда ансамбль шоулгынот байна. Кегет ина усгылдыкто бина мане радиогор шагнам байна ве Кабанскин эмге Карсакова нютгай Зоя Ананьевна гет нохе Карсакова нютгай фольклорны булгымын Карсаквенга хорим турын нөхе заншыл захыл гэдэг тема заншыл харолжа Крымро бухрасен свадебный хоровод гэннерте тема их фестивальда очиереп титигеднин турун такая сайылма байыртуем надо их хени кургыжбайга хан яжа самолёды хумбухнен кушун зорга мянгын рубльты бологыжа тигет титнер хашингыж тиры хорёд зон Крым гаржы еревипте ягат манде хопсын гэши хонирхово тиролын зон олон коллективуд бахасогларын хэманта атлишиш тим хопсытай хүн үгүй байгаа игэ ихэр манай хопсаар хонирхоо их баяртай но диринке лауреату диплом юмавын хайнут
тегеттері тіндіхе судак хотыдыр болойым бәйін дұрбы табын ұдырсы бұхи экскурсия юмынды гойы пансионат отельнодар байгап тегіш хорна теге тіндіхе хары далың океан далың загоноды хо идижі узоп тегіна теміз загғанай магазину дылгурнуд бәйіна юмхо полтыйын абжи деп тегедіна хайы Карсаковдері день рыбака тірі заго ангошыды хэң өдір балағына тегеді еретлі хорылтынып тегені тірі гойы загғануд мане омылы загғымны күркіл бәйіна гажы нелдіжі бәйіна тегет вәхда нере іні ямар олон фольклорны коллективуд ва нют эймак бухунды нигыл хайыр горбы дурвын коллективуд баядык текеде егет мени шағынажы харжы баяхады жил бухынды ямырып да нига ансамблинглы хайыр горвын ансамблин сохымлы хо тише запад ругаржы охдыго харулжы ондо нютык шиш харжы охдо байсыжы ередлы посад баха нахони юмды хоржы баядык тегет бәхда ины маны наты шул бурят сон яхты ины бухи тыры сойло хо хатыглат бән хамда. Тинда. Вообще на Карсаковын алдуд их активно нот. Их бырхы шул. Тегет ныга юмал илдвин проект нодал хыжлы вейдик. Тегет Леонид Сонев хыжы ныга бырхы голваты. Тегет ержы мани тереру илгегит так римру илгегит также ержы хурахын хылыхын тихедерин. Но вот ашыжыгет и же байралжы явхадерин. Маха бурятимны представлял же ямнахимда. Темыда тыр холы газарар. Тегет бурятзон ямар гейшіп, юн гейшіп өжі хунзон хони шырхыжы харжы венахим. Тема тегет ины баха ю харжы байхады ны хулшин жылнутты. Но хем әймік бұхны бурядуд гешхил елда тыр орынго ундыхын оғайынға хопсығым дүтік балқыдың екі қойы бала. Егет харжыш байхады нүдіне шымык гейлда. Ямар байын хэхэн костюм. Бина әйміғодар япхадыре ходы хардык ва особенно мандыш имы регион гүбдида алың хуйтың харнут. Хуйтың байдык. Тегет октябрь хашледліні май волтыры май сауда бидің хыни кяхтады хыни встречали министр иностранных дел. Ю Монгололы сайыры. Монгололы сайыр хыдерін бидің ашыжы оқтахын биді. Хар хуйтың үдір бала. Амырғы хуйтың үдір бала. Тегет хар хыдыр, казағуда тавя кяхтың әймік. Казаков. Тегет оныға бурят басқын байға. Тегет қопсанин хол хуйтың. Тетеміда ю торғылы байға. Тегет бигет әймығутты, голванутты, ехых ходахылдык вы мұныш хылхе ханным іні сайлайынға алдуды хопслолы также. Особенно на хуйтың үдірнутты. Увылдо ерхідері ныға дәріген хопсамды шинке юнут мұныш юмбайны хемдатыры. Современный илдывың материалны современный материалны дуэн тегет овчины швена архи юмун бен архи юмелдет муно хони юмби волох им дархи юмелдет нага доланар на бурят майте хопсахно да все равно гет хуне ирхидерин алынч хун картык кылда ол яха уктахия уктамжы юмхы никди хун гарнах им титне хопслолы также гет мане сойлы алдоды бо даролы также хани их гуйным ходы хилжи яптык муныш хилхи ханным Лахнар хопслолы тихо хойор хопслолы та орчие бурячие венкшие хопсан игет айхады хунды бышылда. Мұны егет бірі мұңгың ашқау байына искизут хол былым байына. Хол искизут былың, қабагым былың, авадлы айықтық жықылхи ханнава. Тегет мұны ині дұрнутты. Ині дұрнутты нерешеші ижі сағғалжы ерігіндітіне бейігі байырлыжы байыныве. Тегет ині локдаун балғыны ғылдыны қойырчы жылы ғылдайны коронавирусты балады байқыда маны сойылы ажылшы
ажыла нигшиш соксон гойгор онлайн ху хижил байнахымда. Олы юмды хурагыш биханневе. Олы юмы мытхыш бала, шатхыш бала, юбгывылынымны шыны имупшыны бибалат кет. Бибалат бахты хайшынга каба. Кегет ины муно зум балат бахты бухой сайлай ажылшытны хуа амралтыды гарагу. Ямыр юмын балжы байны ба. Алам муно амралтыды гарады байны. Театр, ну дымны особенно. Театр, оперы, балет хуа амралтыды. Тегет амралтыды гарады байхын тыр административны хунудын улыды байны. Ажылшыт тихедере муно ремонт хилуэды байны бде. Бахатыры мане тыры зон жылы байырты зарёлжы тырман бидың театрну да ремонт хыхы, косметический ремонт хыхы, фасады емін хыхы мұңғы хомыл жабады бейніпте. Тегет мұңғы манды уғы, тегет тыры мұңғыры мұны үйілсо бидың досохин нігза ремонт хыхы ханныпте, нігза сывырлыхы ханныпте. Тегет нығы жыл уже тыр фасады нігза баха ремонт хыхыпте. Тегет орыд драменға театр, бурят драменға театр, тоже ремонт хыпте. Тегет мұны жыл на этнографическом музейде хылны гутта тарахо юң хошар жывайны жа юң тыргырнудымны тегет тыршымыш уды комплекс горвың гыр тасон дарын хо унтирудвайны тренин баха мұны шыныл хыпте реставрацияда ородвайны баха хорин долан миллион бидин авадвайны бде таргимы хыдвайны бде тегет тырны шыныл хыпте. Тегет, буряч гырнудымны баха тегет тырмны объект культурного наследия гет ремонт юмыхых ихы хунды алың разрешение мын кырыкты тыры проектны сметных ихыдыш ихы хунды тегет постепенно потихоньку тыражла я волхыл деда. Тегет мұны онлайн еко алың ханин концертыны ины хайыр жылсо биде харапте. Аха. Юбгывыл мұны хайшынғы хаба алын доушытны ой клип үттейш бала. Тинда. Тегет онлайн концерт хыхыдері с одной стороны ханныш онлайн волхыдері мүнгін жақын гархыжы. На самом деле онда мүнгін шу ихыр гарна. Тыры нядонда тыры на 9 мая концерт хыгывдет онлайн. Ихыдері ганцы артист нотта тулкыш, ганцы тыры юн осветитель при хамык техника юмы ушу оператор, режиссер, тулхывалныш, телекомпанияда тулхывалныш, трансляции юмын ушу их мүнгін гарна. Тегет, зато алын күн гарна химда. Тегет, мұны жыл золотой голос Байкала гыжы бидың фестиваль хыхахна тавегапте. Бигет хан хадерені фестивале мүнгі тірі защиты хыжы байхадері юнг шанахам бұны улаң удыды хамаг хуне явдык казарта на центр соши парк нут соши ихы гойоры на музыкант нуде хугжумшыд не хогатлы хамаг хугжумона атха доға долха тем хунзон мингедлы хажугарны гарадлы явадлы хархы жы гойорлы тр open air ханате ихы тимы ханате вегапте тедлы коронавирус володлы тр концертым не хо онлайн волова тет хы все равно хыркте тегет алын хун уже задействованныдымны тегет байгалдалың алтын холы алтын айылғы гыжы золотой голос Байкалагыны гупте да тыр фестиваль хыхыпте тырымне международно тихидере улус хорындың гурун хорындың те дошыт хо хужымшыт хабадны тихидере Индия Франция хаш Казахстан ха инде тынте в общем алын талха илдивин дошыт хужымшыт хабадны химда тихидере идымне хоболта нохе ямырныгы бурят тодулхвална бурят доноды шылжы хо илгегдинке тирмне хо жеребьевкте орын тир хабадын участнигодымне алдудымне хо мане бурят до сейжилдыхы тет бурят доюмне доулыхы тихидере орынго что долха хайр юте
условите өрөнгө тотолха тэгээд мане бурят обязательно тотолха. Тэгэд инде Францияда илвин хэн дошот мане бурят до сежил живехтел гойлхим да до юмне долат баха мана дэшн өргөж бурядут хдигеш бгэж харж хүмбэха ода. Тэгэдэрэн июлин хоринхо ишлээд от хорин аригус телекомпанид прямая схитэр эфир болха. Тэгээд мане тэр юнгет портал культура РФ федеральный портал да юм болха трансляция болха. Тэгээд и театр Байкалы тоже YouTube канал дэр баха трансляция болха. Тэгэдэрэн хараректи удыш хорин сакта найман сакта удышны хоринды открытие болха. Те цаша хоринығынды хорин койрты хорин горвынды тэр конкурс концерт болха. Хоринығын хүн хаватха дере в общем жюрину думнеш тоже индетинде тоже онлайн харад оценивалха. Тихэдери аяр миллион сая бидин призовой фонд деп шагнылын ямар ехим аха иным не хохубагдыха иным мунгынен аха иным мунгынен хохубагдыха. Тэгээд в общем призовой фонд миллион рублей. Тэгээд бидин 3 миллион рублей призовой фонд тэгээд тэр алан дошнодумны өдөнгө мунгур ирхвэгахим. Бидин тэр гостиница юм тулкып тэгээд димэл ю тавнып тэгээд ха юм призовой фонд тэд өдөн хават хүн гэрхвэгаад тэд мөнө болкы болоод локдаун болоод мөнө онлайн тиже ихгой фестиваль вахт энэ фестиваль сод баха энэ байбал гж театрымны илдвин конкурс тихе тимсемне тэр юнад исполнитель де кимсе болоод тихе дэр баха композитор де шинэ доонууд бишигде Це їхлажыл явгдабайна тигет буряде алтын байгылдалың алтын холегын фестиваль хорин гурву болтыр онлайн аригус телекомпания тигдың байгыл театры YouTube канал дәрі хүндітіманы радио шағынақшат хараректі оғдыңго бурядыңга дошыды дымжиректі кішкілия зе Сылма байыртуым найгет бұти хойыр бол час улуты хорулды бұпте. Хойыр сак хорулды және. Сак хақыт хорулды бұпте сағым. Тегет іні дамжолғынға туғыз қылды бағыныға юнгыжы қылмыр байныва. Билға орынго зуғығы елді маны радио шағынықшыды зуғығы ежі бухи сойло орлыга сойл занчыла иже хугжожы дылке дурун хунзонда харулжы таражы танилсулжы байтык сойлы ажылшы дегетла амжылты кусхубайныве тантай сокта худылжы бай бухи зонда байрла. Тигет пишу много воспользоваться хочу. Ряд радио шагныкшытты хылхи ханным бидин ушоныга орындархан гыжы ныга выставка ныга нехимне узысхылың тигет тири орындархан гыхыдери мане бурят улысе хамык эмогоде орындархануды би орыннывы. Но модар шхидик тумрош югер шхидик айдык шие юн в общем орынгарте алдуда хо оринна быны конкурсыда тихедери юн итинде призовой фондумны 1 миллион наймын зомянга ныгы сайын наймын зомянга тихедери тиримунгумне баха федеральна эне баха орындархан гешимне баханы юнде былдыкты живенепте зонжеленга эмбайырты былдыкты живенепте бидин хорин гормонгонда тире баха сувенир юмтеве хаяттепте тихедери муножил ихилнепте игет орындар хашыл хабадит также бидин первый табол хадеретре тимседемне создание эскизов живена эскизуды одон зоржих же одинго сувенирно юхнет тренге эскиз зоржи илгегит та юшхеха тигет хо бышыжы
тэгээд манай Республиканский центр народного творчества илгээх тэгээд тэр эскизуудыг нэ шилж комиссия шилж авж ямар эскизуудыг авнам ямар юмны хоть гоёлтш яхада хоть унш унтэш бишхада унтэш яха ямар юм илгээгти тийхдэрэ тэр мөнгөнд бидэн максимум оруулж оролдох хэвчээ тэгээд тэр эскизүүдээ аваад тэр эскизэртнэ хэдийт бгэж хобшигдэд байхадэртнэ 800 болно уу 500 төхрөгтэй болно уу 50 мянгат болно хулгээгти тийхдэрэ бидэн тэр эскизэтнэ шилж авахан шүүхэн эскизэтнэ тэрний буйлуулахын мөнгө хөвчээ. Мөнгөн тэр ямар юм зурнавш, юм зурвушня тэр мөнгөн бүхий тэр гарах мөнгөний худаж авна ордэрэ. Даже мөнгөний өгөөд тэр мөнгөөр тэр өөрөнгөө юм хэд в общем, получается, битэн заказ шинде болно. Тэгээд энэ тэмсэмний жил бэрэ болха, мөнөө жил болоод нөгөө жил шо давтахбте. Тийхдэр 23 жилдэ энэ манай уран дархшилла бидэн гэдэг бахадамжихи ханнабте. Бахал бүхий тэр шинэ гоё бүтээнүүдийн хүнд бахал хайхан үзэсгэлэн болха. Се ямар гоё юм ба тэгдэ манай бурят дархшуул буддор тумрор модор мөнгөр хэдэг юушиш хэдэг урладаг уран гартезонла инорилданд уран дархангийн урилданд ба оролсагтэй арда уран бэлгээ түбэс сайт дээр бүхий юм тахлхи ханам мөхөршврэнгэ шагнагшата бахатим хүнүди мэдэ хахылж өгөрэгтэй. Тим мөнөдөр юбгэл мөхөршврэ яруны мөхөршврэ өдөр бурят FM радио дээр болж байна. Эндаих баярлаа. Сэхүндэт манай радио шагнагшд игэт бидинэгэр мөнөдөрөнгө дамжуулга дүүргөвөптя бурят улсай сойлы яманэсэт сойлма баяртуймна Дагаева Иржи хонинуда манта хурва баяртай хэнда